Digital India anggai tongkha Bharat tabungni jorabai thansa ke Bharat no Digital India snamnani kok agi rogo no saklai mani montri bokhor Narendra Modi abo haike no financial transaction no digitalization tubunani bagai kwbangma bwkhaktui no online ni shape khlai rekha tabuk internet ni speed kwbang khlaina bagai 5G no tui wan sugui tongkha Narendra Modi hapang tabungni bisingo Hakotor ni 714 hangkor 3 lakh ni sebo kwbang 5G site achugrwjak aboni bagai world ni second largest 5G ecosystem wngkha Bharat Hakotor 5G sites namna bagai naikolmung naharmani kendro ni bwkhaktui Bharat dati no 5G network bai gedalnai hini saklaikha kendriya proti montri Singh Chauhan anaikol mungrok no soy wngkha hanai social media rogo post khlaika information technology ni montri Ashwini Vaishnav lekhamung khlai montri Ashwini Vaishnav bini social media post rogo saklaikha talbani bisingo 5G ni naikol mung 1 lakh site te talchani bisingo 2 lakh tai talchini bisingo 3 lakh sites namjakha tabuk 714 hangkor rogo 3 lakh ni sebo kwbang 5G site install khlaijaka hini saklaikha Ashwini Vaishnav Bureau Report, koktwma.